kado pinya topik bharia topik lage ilihin pen masap upolam lage non monam chuklai side la give and take policy upor koloma state government tum kachinki lapen aro lage itum kado with a chini la je tum district 1951 se ka create inge 1952 bange council la laso tak tak se meghalaya bang ke alang litum autonomous state kelong bange 1970 inke autonomous full fledged state bange 1972 there is almost litum 19 years hisab nang akle ase border issue salam jodi langdam populote lage constitution ke part 1 article 1 pen article 4 arlo sido lapen non koloma ilitum la hadak border lo chukalai sai lake alteration of boundaries pondar se bangji do ulada article lage main article 3 long a creation of new states or names alteration of areas the boundaries change la existing state la amen haikela article 3 long se wanglo la sela alteration manela boundary ka chela lage article 3 andar si wanglo so hormo bangke ara so hormo la boundary alam ke lake chinik nangji ke chela daga state government me jara jakong tafe lake parliament ma reading sidu aro parliament definition article 79 along ateng polote lake honorable president rajya sabha la pen lok sabha lo lasela so boundary jodi pinela ari ba non a condition pupolote laso bosu bang state government ba recommendation lo nang ang song de lake ordinary bill through si lake damji lake ordinary bill polote lake na hokle place ta chok lake lok sabha lang chok rajya sabha lang ta chok seta so ki place up frank ke la honorable president a recommendation mang nang kroi nang president ke hai mang president ke hai jodi lake kroi po aprang la jetia lok sabha pen rajya sabha pen jetia president ke hai panthan po alangli bang state government upon arjuji seta la so state government a reply bang ke lake man acha ko ngabe lake pima president bala parliament pima decision lake halaji ne la value of the state government ma bang ke ar ihi pena ko ili tuma hina bang ke ko pilo la dag ili tum ke assam state lo le do posita ili tuma district ke 6 schedule district lada ke state government ana chi phone lada ke lage governor ke haisi jara pita decision enji tasi jodi state government atha recommendation je loji pusita dali to mission 6 schedule a district pinak la so homo ke governor ke hai penchi ki chingwa vekji lake ala pensiem ke hai to ben chingi chingwa ji tasi unun eta lake si lake chok chok cheron lake siam ke hai ke lake pura dai ji so homo banke tasi aro hi pen banke la so homo bang raso ke bade ordinary bill di lake da ordinary voting la so lam ke voting ke types do lake mo phiche thani na la bang ordinary kopila majority penji ordinary majority pulte present plus voting divided by 2 plus 1 lagi se formula do asela ke mo phiche thani na asela so a hormu jodi langdam populote hedi ela so a border alam non so give and take polam je prang hala koloma ka chak di hala so teng hala ke 1951 hala so order ateng si boundary koloma ke set hala so teng si ilitumla karbiang long la thala west karbiang long pen la pula meghalaya tum mang haso teng se do thip akaprang hin mang ke asap ke la do se ta dak ilitum hin bang ke lar le de koloma meghalaya government dum kro kre 1951 ate chok chepo lasi hala district ilitum ke long data phi boundary la ka che thak homoi ta la ilitum chini ji ke 1951 ke la itum district long haso ning kan ke population census do 1951 lasi na hok ta do lap sita dak block 1 pen block 2 bang ka avi la so chakalai sa joini inka haso moita plebiscites de plebiscites mane rata phanse karju konat maratum doji po halaso ahinsi kaching beidon la phane plebiscites pulo haso moge plebiscites ke hol la se ta block 1 block 2 long ta almost 50-50 hisab seta haso moi bang ke hala ekarbia dorbar tum hala tum si ke cheng pot alangli tum ke kadu pita misen marat tum han convince amasela pohin chisani glap la senang tum hala nilila hamren so subdivision po video ni lena dak do hala dak lang dam ikame koson ma jendia khasi alang li tuma pata kadung we phanda chisan lab di sita non bangla judi thegnam polote alang li tuma la jat facilities benefits ppp in border asor la suppose one side hi pen so problem mai ke rise sita public pen council to bang so hono bang chu buji je det khali konar mala population ke ong vote base hisab se alang tum chelang rong unitu tahala means issues bang chelang le de pindela so bostu pinila so ab issues ke generate mase generate rede je polo hormo bangke ase hala so aprang di hala so homoy bang nililong ala documents menangan do karon maximum tum ke chini nilipu harsing tiki first member lo west karbiang lo hin pen ke khepni di uncontested ke la border la issues homoy kala interim government homoy se ke selam
interim government homo hala doctor member lak lasi hala so ajo nili no documents menang ando ala penti teman ki interview base aro nili phua ki bisi ke nili MA pass te ta phisi ka che woi lasi menang analam ke chini do sita haso moi ke maximum alam arju thekte det alam ke nili mekthang mata question dek the research claim ke de lang ni haso ma sita menang an ke chini do haso alam peta nili lesi hala so alam jodi langdam bolote boundary ke hake saisema la mira lang hian take 1984 nili paita dam lang po campaign homo nili sarbura pen ni papen lasi hala dakta la hala tum khasi jainte antana thalo la lang hian helo pursi saisema lang hian non ta chusok bom lang pon haso lang helo lakpen punong jirong tapata long tala isi iron pillar do haso moi se ke somla 1951 haso ka chekroy ting se 1952 53 malam se ki soy like the ki som lai tum council formation det sila so hormo banke tanon ke 2012 ni like da mane dolang sita non ni li khobor long teng de 2019 to 2021 ang bong hala so iron pillar ta ulai alopo ela ta isono lan avielo so iron pillar ta ingela pella lang ke roi puta du balang te roi pudi lata che thak tak de apa di sibang arting long hala ta ke ada ta iron pillar do no lat avi de lobon daso hormo bangke ingkela arting nong mangke hongharia rong anke meghalaya dam joi lapen christiana rong anke lake pu ili tum west karbiang nong hinsi kivandi ase ako lamding hin bangta la main market anda kadok wili tum karbiang nong andar lang lahani le सब official documents do la karbiang nong autonomous council pen lapen la state government hai pen anili kagos to original copy de aprang pen lapen ako pu dobokai hin bangta la so plebiscites pulo lahai kadok we area ke lake plebiscites mane rat tum hankar ju non het ning ji globoneli ratu maje karju koloma aning hang haso area de la sipu even golaghat la area kaduk weta plebiscites la selaso adobuka area bang ta la daga bang kala minang dobuka ante litu pukar biang long alu se bangi polo sita hala so moy karbi se leader phapu ahin ba talangli bange kaning je hela mikir joklu tum longe dudunde po mane porhauna ka bi pola mang se kaning je ta language ma sab heng do chot phaso moy convince pik lo la karbi dorbar tum sita langli credit pu la nangli tum mikir porhauna ka bi elong ke nili tumbenang dudunde masalang le tumen nongao si doji bose damjula so hormoke maximum tum chini la solam make dasi sari phale tala all sides ta ba kaduk be hin tala ke plebiscite sika kere de dasi hala so ateng de no documents to nili no dasi non issues de han si het elitum dak chief minister ke haiba dak pini ke se foundation de pine la dak men social media no son sani minangan kiba chethang de ko pini JCCPA tumta chitong lun pune pine non la border la security la haila amat kaline kalang ne nili ke chief minister sar ke hai kani jira theklong le pini video ro theklong le ta muthote la so hormo bang menangan viral la si bang screenshots tanagalo la si la so hormo teng populote hala kani je puno nang le tum karbiang long le chelang no ni tum state government pen ke la security ke na people puse kani je pune pine so hormo bang adak maximum ke sam negative hisap se ketok sita nilihin pen ke negative kalila ke mi wala takra solam jadi langdang pata ha mintir sila nili tumlala village council polam haso moy menangan homoy ladak itum karbiang autonomous council dak arboretum along meeting ki bi council police puge sengalam de nili puro uni po karon ke haso ke governor pen permission avela ilitum ke 6 schedule district jara pia hormuta governor pen mane permission do nangi hala so governor permission kavi joni se nili uni po lasi han arola ke jodi ilitum council police seng polotela ke mi ulo lake arola ke constitution itum la 6 schedule to constitution ot lake a provisions dolo sita men puke seng mang lake chokche de lake governor recommendation ki npc salam ni arola ke si golden opportunity hani si hisab ke la kache tong dun la penhala dagara chari di le tum council members tum ta kupini ke thak don la ake hai de dak chief minister ake hai kaning je ke sita nili judi hala so member long de do ba nili judi council cm bu poson te hala so lam kaning je loga lok nili kala se question do je polo je intention te nili tum council police seng non ma pura solam se nik arjudun fit je polo ba council members cm bu poson ne hal dakman inte nili tum son je seng det po karon law and order ke lake maintain ang vek state tum judi police ang pipete council police lake do vek nang po aro ka provisions mata do de so hormo bangke sita maybe hala so kolom isi golden opportunity bang alang litum unutilized dunde de lobon de utilize tek thede lobon so hormo bangke alam ke so pena fee statement iklang ata minangan tum ka negative sin ingje hoy tasi nili judi ala ronghang adin judi do pu posante nili ke men si
la next day malam ke kadong opposition hai de chinki chingwai si pu governor ke hai la approach ami polo je state government tum son se kaning je aro la ke nang tum si choslam mon polo ke chief minister ke hai masena ning je lo la sini tum police nang po posil lokalok si non an ke approach enang ji polo de sita so hormo bang klang klede aro ihi pen bang ke jodi la without permission se council police ke sengi putela ke pheri mi ji la ke so hormo bang ke alam ke jodi council police pulote hal hai a police tumalo gor kolomba ahili hai ke duji ke hala ke legal hele ji ke license hele ji so hormo bang ke aro so mo ke pheri mi ji karon illegally jodi form pulote a power je kaddo bi legally ka use la solama bang we aro nili people se la so concern nili phang la rise lo aro hani si helang nili ta issue ke pho GC office of illegally se an ka use hai pulote ta hala bang kolom pulo sitala ba kolom kali de jikela police po bang ke tela bang sub risky hoji sita jodi governor ke hai pase permission long pulte la ke mi ulam lo alam ke alang tumta isia rules and norms setting sidu nahi ala tum jaha tha ke claim long leje la ke council tumta police tumta de la sira so bostu ke non jodi la council sor la pen opposition tum hai kadu we chinki chingwa sijila so bostu move putela ke mipik le si golden opportunity la sela ke ake hingno kali mipik so hormo bangke hani se chief minister sara kaninji kala ke miu so bostu bangke nilihin pen ke as per my understanding aro la ke nili tengte la ke la pen ke mi opportunity long le lo la ke nali tum jodi matha la putte aro ihi pen ako kelang dam thude chu CM le tuma chief executive member sara ke hai kaninji ke kupilo la 1000 square feet bang extra pa bad det ili tume 10000 something chona talang 11000 something po lagi isi anracharya ke hoy hisab ke lagi isi irresponsible statement po sikaning je ni le bangela so hormo bangke alam ke judi la so 1000 square kilometer se advance pe se nije det pola bostu bang lagi kupini dulu po hisab lagi matha dami me di aro lagi public ta chuchini nangji kiche so 1000 square kilometer plo itum Karbiang long plus West Karbiang long hinia district milai that almost 10% along le sita la so issues manon border issues mangale to West Karbiang long hin jadi West Karbiang long hin jadi area hisaba lang plote la 1000 square kilometer ke almost 30% of West Karbiang long district Dhemali alam kani di pharoi sipe thomkep na lagi pidaji po alama bangke suri polote pharoge thomlo laka si polote suri thomkep na lagi chi pinangi Dhemali alam along le kali ela so hormo bangela si isia government under ignoral leadership under isia district 30% along le papadam joi kela kelam so hormo kali alage leadership upor alage bhale question mark jidi aro ha man adin 1951 alam jodi dak 1972 bang state ke wan homo jodi hara so homo jodi CM to majori char jap thip pulote kupuson se non aro main bangke bang state government tum chinki posete advance pe ile tum council tum bangke lahai isi access isi statement mang piduna ni de ji prola 1000 square kilometer pa bar crack so homo bangke o aro kita mana muri tumang dolang je kaning je menangan tum media long ke je sentiment po pilo ela West Karbiang long ke asam kalima asam long le nuksanji puchuma tha thema state government tum pusi kaning je tumang menangan do la sela solam mangke sab matha the hoilo munire tum la se pipot ma putani le solam bang lailo ni la prana ningji li tum kar bitum ke matha the det pulo da hello like give and take policy daily tum pu West Karbiang long jodi chiri pho pidalo bolte ha Guwahati ko normal tum ka share jala ta chiri pholo state government ke long in Meghalaya pen like exchange la pui tum chiri pho dam lo putha pu chiri pho te lata ison lo aro ison hamu ba chini dam nang je lada ka nuksan rat chari tum nuksan se lada ke te alam mang ke lada iri tum kolo bang ma elada itum border area long leke chiri sibesuri pho ta done avini sita khalapu kolomba Guwahati ha po side ke logic halake chiri sipen hal daga kuti atangka valuation je tera se lainam aro isi statement ma ke hani se kupine siam ke hai pre kese pe jiki si statement pg pune pine aro kese tum bangjo kese no hani si border long dam pera sap ka chelang dam la ke miulo la ke highly appreciative lagi kadung weta concern nang ji concern la ke churo paro so hormo bangke sita la so border issues long bangke jes inu CM kaning je si je kese pe jinki chingwa se statement pg pula bangka sab kom council tum komjuri hisab se ke theklo karon border issues sang kese ko malo po question hai ta bangji alang litum ko pilo ladak ke ba bangde aro kese pate isi kese polam le belegari tum mangi ili tum ya kese rota plea ne phone ne do ami thang kese pen jinki rong lo polte lake question lo tiso hormo bangke aro koloni ko mane a kese ta nilikan chini du ne muthe aro plea ba ni chini du so hormo bangke
lase so mo ba public tumta chuchini nangji aro chumunthi nangji de aro main kala youth tumta la aro one side bang youth pen aprang pen no na difference bang da sab chi big nangji din non tumi maximum pora huna si do kupusong se lai hon bang matha runde der mapu la give and take pulong la ko question kar judu thu pila samalong le kali mapu asam nuksan se asam ke bang hapo alang hin dona thulong pu itu mang nuksan bokar biang 30% almost 30% along le damik juji de sira bang asam ke bahala itu malong le farman ke hala pu khana para so area se bang long ji long le value beleg lang la dak de sila hai hon muta chuma thaji pu aro council tumta chu defensive ji pu sinile kamatha aro ako aro la pen ako ison alam bai ko piloma ala ko one side bala ke council tum se bhul hisab se thegnam long de karon kuma phan se benefits pini ma ke pipe ma phan ma benefits ke long nang ni sala tum se piro aro importance ta is a good administrator polte kaita boundary se ka chelang ele tum kaddu ko history la hai no ta langnam kaita boundary se bang ka check de te eli tum bange konat sira population ko ma votes konat se ko ma vote base eli tum ke kam da claim rong aro amuni tum facilities ta so se piro jadi hala aprang tu mateng si la border areas tum haida chelang henten pupulote mathekta aruni risolam pipo se kaning je ma nile batai ning je khepni nili phuka an contest ke dam nili no documents dopik hal hai custody de nai kaddo ko be border mun dipachi ki thip susar bura ke hapo hen ten non antala so hormo bang inu ta lang nam de towara we lang we me be ki juna lang we jata we hapo border area ke nili ne mek thang ha da se do dam koklo ta se la so ka district ke hang ke la ke youth tum non hajar non ko an kosto te man nang tum just proman chelai tha ladak diphu pen kampura nang tum train badam ra kampur pen nang likeng pu bai thalang sa puchin thok pan ha shilong nang tum nang likeng badam ni tha ikhep ke le batai tin ha am panai la hai apyo thek koddo ko betan nang tum nang likeng badam ni tha te un ma un ema youth tum non council members tum non tera se bangla an ka chupaduk aro hala somok akeng pe lo non ke jar pita gari ang se anu tinda bike do hajar do 4-wheeler do 2-wheeler do 3-wheeler do non do kok mat cherai kom kali se non mage along le se padam thu rong de la se la so mucho matha ji pusika matha ya la se la an se ni le pini kang ton lo kado